danas ćemo vidjeti jedan veoma kratak tutorial kako ubaciti šifre u Return to Castle Wolfenstein. Znači, sljedeće što vam treba, idete desni klik na ikonicu Return to Castle Wolfenstein i kliknete Create Shortcut. I onda kliknete to, idete na desni klik, Properties ili svojstva, zavisi na kom jeziku računar, onda kliknete strelcu na desnu, odvojite, kucate set pa odvojeno SV donje crta CHEATS odvojeno 1. Kliknete Apply, OK. Onda sljedeće uđete u igricu, tačkate da vam se pojavi Wolf Console. Evo je Wolf Console, malo pričekate da ona pređe i evo otvorit će vam igricu. Zatim sljedeće, čekamo ovako, kliknemo mišem da ovo preskočimo, idemo Load Game, idemo Show Auto Saves, idemo Boss 2, idemo Load, why not load, evo ga Load. Tako čekamo da igrica loaduje, tačnije učita, onda, ajde sačekamo. Evo ga, sad kucate, znači, ispod ESC, a iznad tab, kao ima dvije tečke i neki zarez, kliknete na to i kucate kosa crta, znači pojavit će vam se ovo vam gore ispred kose crta, onda samo obrišete sve to i opet kucate kosa crta, kucate GVALL, enter i dobijete sve. Onda sljedeće što vam treba, kosa crta, give stamina, i dobijemo malo stamine, onda kosa crta ćemo no target, enter, to znači da nas ne napadaju. Idemo ovo tu, idemo da uzmemo ovako 100 metku, znači kada imamo će ovaj robot da krene, vidite on sad ne ide nas napada, ali ide ka nama, zato što u igrici je programiran da on krene ka nama, samo ovako malo gubijemo. Bram, ćao. Onda je ovako dan. Ovo ovako malo spržimo sa strujom. Si umro? Evo umro je. I ovak zeknemo sa granatom. Mak se čoveč, ubili smo umalo nas. Ne idemo, ubi ga. Evo gotovo. Dobro, to je to što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da sam vam pomogao, tako da vidimo se u sljedećem. I sad vam kažem, ako vam ova igrica bude ovako bila u ovom modu ćošku, samo da znate, nije problem do mene, to je do Camtasia, tako da, čao!